Mntanami sikubhalele ngoba utatakho uyagula and imeko yakhe imbi kakhulu. Awukusincede ke ngomntanami udonate utatakho lenzo ukwenzela into utatakho akwazi ukuphakama. Ubaba ngesikhathi ngikhula wayengekho, angazi ukuthi ngiqoka yini, ngidlani, ngiyesikolweni ngidlile o angidlanga. Isayidi lika baba mina ngilazi. Lo muntu wayengekho empilweni yami. Sokumele mina ngiphakame ngisuke lapha engikhona ngizomsiza. Like manje yaxolisa nengikwazi ukumsiza. I-relationship yakho nobaba bakho injani? Ubaba like wangiphika like life. So lama yikho into engayenza. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today re tlile mona ko family ya ga Phokwane. Ska re tlile family ya ga Phokwane, re ngolletswe ke mama wa moshimane le ga ngwana hae, ba ngotse ba re ba batla re tlo kopa ngwana wa itse keng a donatele monna wa mama di kidney since di bloodline di tshwana di matcha, ene ngwana ke tsebo go etsahalang. Mama ke kopa jose Josie Bioscope rona hantlantle why o re ngolletse today. Ke tla o tshwarela motho mo lo ska wa. Mna ndingumama womntwana ndicela into iba sidibane nani Josie Josie Bioscope ukuthi nizosincengela umntana wethu ubaba wakhe uyagula usesibhedlela. So kufuneka umuntu ozodonate ngekidney. Ngoko yena umuntu besiye sathi xa sisenza iDNA safumana into bomntwana uyena omecha notatakhe. Ngosicela nizosinceda nisincedise ukuthi umntwana wethu azokwazi ukunikela kutata wakhe ngekidney. So umntwana uyala ukuthi ayenze le into ngosicela nizosincengela umntwana ukuthi sihlale naye phansi adonate kutatakhe. Ukwazi utatakhe ukuthi aphile usesibhedlela ePulukwane. So wena umuntu omdala today uribitsitse mona ukuthi sokhona ukuconvince umfana wakho ukuthi nje adonatele ubaba ikidney. Wena ndinicelela lonto ukuthi nincede nizonisiza ubaba wakhe angatshona nangawuphi umzuzu because ikidney yakhe kuthiwe ingaphelelwa nangawuphi umzuzu na ashona ubaba. So wena motho moholo le kae? Rona le kae mama? Re hona. Jole motho moholo ne kopa wena o jetse di viewers tsa Josie Bioscope tsatsing ka jone wa go ngolletse. Re khopetse thuso e gologolo re leboa matsapa le ena ka ile gonna o fihla ba Josie Bioscope re na le serious problem ya ngwana o sa tshwere that anger ya papa ya buti. The time buti ngwana a fetsa go belega buti o ile a mo pheka ngwana a mo pheka so ngwano ona bana re nita re khopela thuso ya re Josie Bioscope e re bolle ngwana hore ngwana a dumele ka re ana bele buti o go Polokwane go sepetlela anytime re ka ba re bolla tše dingwe so re be re khopela thuso ya Bioscope hore e re bolle ngwana hore ngwana a dumele hore a be a fihle kwa papa wa bona. Jole motho moholo a buti o ile ning sepetlele se le nako ka kanga dutse sepetlele se o le sebaka bjanong that is why ile ra bona hore is better ngwalle lena or no le fihle ka mo ara Phokwana hore ja ka ara Phokwana le tsamaya ka molao re tsamaile mo re tsamaya bona ba re boja re tshwantse re nyake ngwana yo la tla gone hore a thuse papa ka mogolo re situation e ka ona go sepetlela go Polokwane. Jole motho moholo ka go wena o abuti wa ntate o kulang jole ha o mo donatele keng ya go rile ra tsamaya ba checka go ba re banya ka ngwana straight so ngwana ka mogolo re tryile all means before se ngwalle Josie Bioscope re tryile ka mogolo ka trawa ka ona and then ra kra lo re no ngwana o sana le enga ile re no ne total because o dile ya bohloko we all understand frustrated ya ngwana but no ne re khopela re ngwana le re bolelle ngwana hore ngwana a nge a dumele hore buti go Polokwane a gone hore a phela a gone hore a be right because problem e bo le buti go ba boletse straight go di doctor no nya ka ena ngwana hore ba tsie kidneys. Okay, so na a question ne ke botsa motho mola ke tsebe go nka ga bilentse ke le ditse go yona go hore wena hantlantle why o sa mo donatele because of le wena ke a tshepa go ka gona le nna ge nka gona ka mo lehlakoreng la ka mo ae ka mo ara Phoko be nka gona bele ka mo are di dilo ke le tere di dilo re tlhakane ka mo re tryile re tlhakane bele ja re bethela straight kwa ngwaneng that is why re ile ra re gopela thuso re nke le re bollelle ngwana le re biletse ngwana and then a be a fihle a sno fihla le re bollelle le yena hore a gone ho thusa papa ka go Polokwane. So wena motho mo ditse ngwana o sale ana le enga sala na le enga mama usene enga yokuthi ubaba wakhe wayengamamkela ngesemncinci sithi asingowakhe. Ngoku xa sekwenza iDNA ubaba wakhe nje maselele phaya ziyamatch into zabo sesifuna ke ngoku umntwana abuya azonceda ubaba wakhe. So umuntu omdala wena nobaba nishadile khona into engifuna ukubuza yona nishadile? Yebo sishadile thina sobabili. Ngoba uthi ubaba akamukelanga since amncinci usho ukuthini ngoba bongahlali nomntana wakho yini?
ubaba ebe ngumuntu osebenza eGauteng mina ndihlele la ekhaya ngimbelethe ndila ekhaya wayamka yena inyanga sephansi nikhulela umntwana wemka inyanga sephansi ndateta utate sesegoli ufika umntwana sekhona ekhaya so uthi lona umntwana hayi akam understand ukuthi umntwana onjani lo akanayo inhlobo enje yomntwana la ekhaya Maka wena bosahlala naye. bengisahlala naye Umntana yena ahlala kuphi? umntwana ufike ehlala nami wamxosha sakufika ubaba umntwana esithi asingowakhe umntwana akahamba kanakwazi kondla umntwana ongengowakhe Jwale wena motho moholo ko re ke abutwa wena ke a tseba o ka kgona mo donatela kidney wow sa mo donatele wena ska ha ngwana hae a sa batla. ya rile ka icala and then ke icala ba re no kidney ya ka isetse ilapile isetse ikwele Oh I week kidney now. ya si we kidney ya ka e week and then ba ile ba checka ba try or before e tlo ngwalla by Josie Bioscope ba try mo nna kra lo re kidney ya ka isetse e week ka moko ba bolela ka ona Okay motho moholo. So mama ntse ke batlang ho tseba o re ngwana hona le enga ne? umntwana usene enga yokuthi waxoshwa ubaba wakhe ekhaya esithi akamfuni ngoba akanayo umntwana onje la ekhaya so nami ke ndamiyeka kumntwana hamba wazihlalela kweyakhe indawo kodwa benimane ndizama ukuthi ndivela vele emntwaneni ndiphose lokho ndinako yiko lokho ngosenifuna into bomntwana sondele sikwazi ukukhulumisana ukuthi umntwana kalosiza ubaba wakho Njengoba umuntu omdala ubaba ahanne ngwana wile ba di etsa di DNA na wa mo convince okay tata because of ke monna hawa ke ha re etse di DNA ska ha o pheka ngwana. ubaba zange afune no uyazi into ye-DNA wathi yena akaphili nga-DNA yena uziphilela nje inhlobo yakudala akafune ezo DNA umntwana uyambona nje ebusweni ukuthi asingomntana wakhe lo So wena bohlala nje notata ningahlali nomntana umuntu omdala. Besishile ewe ndichatile kodwa ngoku ngenxa into obutata wakhe besemphike ngamfuni and engasafuna lapha ekhona umntwana ndibona ukuthi lapha bangase balimazana ndabona ukuthi umntwana makaphuma hambe ohlala kuloo ndawo ahlala kuyo sithina sisheke sihleli ngapha but nimane ndizama ukuvela vele emntwaneni ukuthi andazi ukuthi ndiwumama ndisamthanda noba ubaba sengasamfuni kodwa mina ndikhona Jwale he guys sentsane re romme lovers lo re latela ngwana a khutlhelena re tlo utlwa hantlantle bothata ba ngwana ke eng hantlantle a ska ba batla ho donate kidney ya hae ho ntate. So mama ke ngwana ha o fela le iwane o ba bang ba kae mhlomong umntwana uyi-1 kuphela kwakhe lo ungafuna ubaba wakhe asinayo omnye umntwana ngoba ubaba esinayo omnye umntwana ngasike sazama nakomnye umntwana ukuthi sibone ukuthi yena yakhe i-kidney yo ayinokwazi nokumetsha nekatatakhe ngoba umntwana uyi-1 esinaye siye saqonda masibiwele kuye lo nomntwana sizama uncengana naye sizobiza nina njengokuthi khanize nizosiza ukuthi umntwana esinaye kuphela kwakhe nje ulo bona plan babuki bo oh plan bo lovers bahlaya uye ya akunamkinga umuntu omntana ayikele bo skimsa kane thank you for latela abutu right motho molo mfana wami ngapha yakuzohlala nizohlala kuso re kopang stulo sefapano all right lebitso la hao Thokozane. okay Thokozane yes re emele stulo hantle re tlo kgona ho buane yeah get this song yeah thank you uskawela le ka ya buti Right sama. le nna ke teng ka lebitso mang Thokozane. o Thokozane Yeah. abuti Thokozane ke ngoletswe ke mama mo le ga ngwana hao so ke tlo ba fast ba ukuthi bazikhulumela ukuthi kahle kahle wa ibang balele lana ne Right sama. Akunankinga. okay motho moholo ke kopa o jotsa abuti wa go ngoletse mntanami sikubhalele ngoba utata wakho uyagula and imeko yakhe imbi kakhulu ngoku kuthiwa phaya masifune umuntu ozokhona ukudonate i-kidney emntwaneni so ngoku nje masasenze i-DNA nawe sisayibona ukuthi ziyamatche yakho nekatata ke nje melele pha isibhedlela siza kuwe ke ngosuzocela mntanami ukuthi akusincede ke ngomntanami udonatele utatakho lenso ukwenzela into obutatakho akwazi ukuphakama kudala simbhalela incwadi simfonela simenzela yonke lento sizama ukuthi makeze azobona naye imeko katatakho ukuthi njani imeko katatakho imbi kakhulu uyayazi naye mntana into ba ndikubhalele incwadi awuziphenduli ndiyafona ndingena ko WhatsApp bathi abanye abantwana mandingene na ko Facebook uyazi ke mntana mina ndizibovela ndizaze izinto ngoku wena mntana awuyinakanga yonke lento endithetha yini mntana msengaza futhi tatakho ukhona uzokhona kalongo sasenza iDNA sasenzela ukuthi xa kungenzeka zidibane izinto zimatche zoyithi ukwazi ukusiza ubabakho yini mntana msongazi umyeke afutata kukhona Themba nawe sazi isizathu saloko ukuthi wayengakuphendula ama message akho because ubaba ngesikhathi ngikhula wayengekho angazi ukuthi ngiqoka yini ngidlani
ngiyesikolweni ngidlile or angidlanga yabo like kuningi engakusho ngobaba like wayengekho like iside lika baba mina ngilazi yabo ngikhula so mama like ngiya understand with like usisibedlela mara mina esayidini lami like kunzima uthi like ngidigest ukuthi okay lo muntu wayengekho empilweni yami why mele mase sesibedlela maye so kumele mina ngiphakame ngisuke lapha engikhona ngizomsiza like manje ngiyaxolisa nengikwazi ukumsiza I-relationship yakho nobaba kwinjani like ngasho ukuthi toxicated because like ubaba like wangiphika like life yabo like so lama ikinto engayenza yabo so like ayikho la into engayenza so wena uke wamtshela umama ukuthi bofila kanjani ngaleyo nto ukuthi yena ahlale nobaba wayile ubaba angakuthandi or angakufuni or whatsoever ulamjotsa mama you fidisa jwang to because of uyasho ukuthi uze wahlala notata mara bekanokukubona makakubona like umama zange ngamtshela because like esingabafana like sifela ngaphakathi yabo yonke into like sifaka ngaphakathi yabo asikwazi ukuyikhuluma so yeah like ngikhule ngena baba so ukukhuluma kumama like kuba ngani ngimfakela inkinga phezulu kwalezi inkinga mebhanazo yabo so lama ikinto engayenza yeah jole wena muthomulukiyo ngwana ngwanaka ke trailo phone la makhatho a mantshi too much o se a tshwara di phone jaaka ke o gopela that is why bile ra felletsa re bitsa ba Jozi Bioscope ba tle ba felletse ba re gopella wena re o tlo bo fihle so ke kwa botlhoko too much ya ka mkholoro o direile ka ona di previous so ona byanong o tlo wa ro wa hola so o tlo fihla le moloro byanong o tshwantse o tle mo ke tle go tshellele tsoko mo fase so ke be go pela ro ska fihla le mo ke understand that the way ka mkho o bolela gore buti na o dira ka gona so ana bjale o a tso ya botse anytime re ka no bala tšeding o polokwana ona bja sepetlela so nna bjale ka ke moratho wa ke be ke gopela gore ngwanaka be ke gopela ka tsela tše dintši tše o ka kgona gore o nkutlwele bohloko gore buti a felletse a tholala le wena ba kgone gore ka mokgore boletse le wena ka ona o kgone gore o thuse buti gore a kgone go kry-a bophelo because ona bjale ke understand o sa le ngwana o sa ola ngwanaka so no moloro o utiso ba tlo o tlo rotsa ma maybe ba profiteng gore mo tsa mao ona ba botsa ka family ya papao so ona bjale nna borangwana ke a gopela ka peace gore a ke yane o direile diphoso twa morao a ke a dibuthi le mistake tsa buthi a ke le a ite ke be go gopela re wena o dumelle nna rangwane yao go gopela gore gopela re thuse buthi kwa go sona ba le tlo ba le problem engwe serious ye le ro tlo kopana le ma profita re batho ba o thusa batho ka ditsela tsa go fapafapana ba o combine so nna na bjale ka mogoro re khondo bitsa social media re khono bona go thusa bjana na bjale on lahlela matsogo nginkulu inhlonipho umuntu omdala like bengathanda ukubuza ukuthi wena like ubungakwazi ukumsiza kanjani bekangakwazi ukusiza bani ubaba ubaba ngitryile mntwana wami the way ngitry ngakhona bangicheckile bathonela ukuthi ama kidneys yami a fail ngimdala phela ba checkile bancheka bathonela ukuthi no service yami ikusala kancane ukuthi insimbi ikhahlele wena o setse hanyane mothomo re ntsimbi ikhahlele ska ha o shapo ka mogga ka moare a ke shapo da diswa ke go petse ngwana ka try ile re nga o founela bela ra bona ra ona mo re ka kry o thuso ona is better founele ba o thusa community as large in South Africa so that is why ke re no ngwana ka go pela re ndumelle ka mogo ka gona o ka ona gore a re thuse buti go spetlela a gona gore a be right jole wena mothomo lona le ntse ke batlang go botsa yona ne a ke go go ngwane wa ngwana o ne o tseba gore puti wa hao o phega ngwana o re ngwana se wa hae story se kile ba nhlalosetsa tsona ke seba so ba nhlalosetsa tsona so ka dula le yena buti ka mhlalosetsa ka explain la ka mgo makotina ba nhlalosetsa ka ona balla so ra idula fase ra ilukisa as a family before buti a tlolwala so ona bana la ilukisa as a family mara still boy wa tshonentsa sebophelong ba ona sebophelong ba hawa ke yes still so hane le lukisa as a family lukisitse jwang why ngwana zanga dula le buti re ilukisitse ka tsela ha hore ana bjale es re ilukisitse ngwana na se a tsebe se le re ka ba lo re ilukisitse es re family ne ro ya ra surprise ngwana ka mo gopela tshwarelo ka ditsela tše dintši tše le ro mistake tše dintši tše di dirile ke buti ne le tlokopa tshwarelo ne ona bjano be re decide hore ka re sa re nya ka o thoma problem ra disturb ke molwetši
so ona bjanong re re bone o ya pele gore na ke ya feo maatu a re ka kgona re re gopele tshwarelo ngwana ka ditsela tse dintšhi re ka no mo opela tshoko re nyaka mo opela tshwarelo ka ditsela tse dintšhi di mistake o dirile ke buthi so mistake o dirile ke buthi ya re ya ma le rena se re family so re tlo emella ka maoto ra bona re bolla le ba baolo ba feta nna and then re decide o bona gore na re kopana bjane le moshimane re gopele tshwarelo ka ditsela tse dintšhi tse le ena a tlo kgona o bodisa pele ya because at the end o tlo nita thuso ya ka family ya papa hae nna motho mo lentho tlo itjong ke choice ya moshimana ne because of situation e bima haholo a ke re nna a dumela ke ra ska dumela ke choice hae mara ntho tlo itjong situation e ke ya this young boy because of la utlwisiso re buti o mo beile ke rata o sebetsa ka nnete la utlwisiso re a buti mo beile situation e bohloko jwang ka gore a mo lahle while yena a ne a mo hloka too much and lona no a buti wa kula le batlo a donatele le batla ngwana a donatele ntate wa hae di-kidney while ntate wa hae yena e zang ya ba ntate yane so no ke situation ya moshimane gore yena o batla o etsang ka taba e but nna ke mo batho ba baholo tlo le thusa abuti wa ka ke mo wa utlwa mama wa tjho gore papa wa kula kwa ene wa e hloka kidney ene ka wena o ka ba thusa gore ntate wa hao a save so wena ke choice efeng o e nkang because of no ba o hloka ebile ba o kopa ba re di mistakes o di tla loka a se puta fodile hobane ne ba le tsileng o tlo apologize o wena be ba thibelwa ke bolwetse I'm not like nengikwazi ukumsiza ubaba mina ngingathanda ukukhuluma iqiniso because ubaba like wayengekho ngikhula lo mama uyasazi isimo like ngaxoshisa okwenja la ekhaya so namhlanje selingibizela ubaba omncane ngoba uyafa esibhedlela like asinto engayenza mina le ngifaka impilo yami engcupheni like nengikwazi like hayi nengikwazi Skisi mfanasi phela uyekubela bela ka brangwane yawo anabelo ka no re no nimbizela ubaba kamncane mara ekugcineni uzogcina ukhuluma ilanguage yaka babakho uyakhula manje mntwana mbe ngicela ngayonke indlela ukuthi at least usize ubuti la esibhedlela ndani yonke into yakho nawe ivuleke manje wena ngeke ubone next because usasemncane uyakhula mntwana ungakhuluma manje ukukhuluma uthi na ya nimbizela ubaba omncane ekugcineni uzogcina ukhuluma ukuthi rangwane weranna ngiyagopela ngwanaka yini mntanami ndiyakucela mntanami ndiyakucela ubaba wakho uyabhubha esibhedlela ndiyakucela mntanami ndiyakucela uzame nje umzuzu okugqibela nje udonatele utatakho sengazi afu utatakho ukona yini mntanami wena usemncane noba mncane ndiyakucela mntanami ndiyakucela mntanami please Askisi nano skayes Uyamehlisa umoya ngithi manje uyacela mfethu. Hayi like nengikwazi like wayengekho empilweni yami lo muntu. Mamela nje ngoba manje uzakhula mfethu yabo and lo muntu usawubabakho futhi idlozi lakho Grand Sharp. Uyangithola? Kungenzeka manje into zexesha mara xa sedlulile emhlabeni usazomdinga wena futhi. Ngoba idlozi lakho. So what's my brother? Bancedi. Wayengekho empilweni yami ubaba like angimazi mina. Mfethu buka umuntu omdala. Walla. Eish. Mami. lo mntwana into engadenza Askisi muthomo. Maybe mama le haleka I understand for no sense ana kwatile mothomo lwane as re family re lo decide ra dula fase ra bona hore na re ka handle bjane this problem because I understand frustrated ya ngwana ke ya ukwa the way a tlhalosa bohloko bja ona ka ona eso le nna ra ngwane eso le nna motswadi le nna ke ya mo filela that is why ke re no wana bele re lo dula fase re le family ra khona go bona hore na ke di feel tsela je re ka khona ro bele tshwarelo mo di mangwana o ya ka di mistake je di dirile ke buti so ya ke re tla bona re tsia action e fe yore dilo re khona re di be guys ke a bona gore le lona la bona gore situation e hantlantle o tlusa bohloko because of no mama le rangwana wa ngwana ba batla gore ngwana a donate kidney while le ena ngwana wana le bohloko ba gore ntate wa hae bophilong a zanga mo muita halfway ka lerato abo so a ke tlo blame ngwana ke tlo blame batswadi ntho tshwantseng ba etse family gore ba etse fela family meeting ba convince ngwana ona if a sa dumele ha ona ntho go tloetsang but if a dumela ke win for batho ba baholo ke rata go lwana ha o le situationing e so we pa ona le motho o kulela mo hae ene ho ne etsa lantho tse so o ska le balela fela o email la ko jozibioscope.co.za ke a le rata ka ofela guys ke kopa fela le ska tlwellang fela o shebella Jozi Bioscope because of what's ba king
thanks for your support guys. Let's subscribe and sharing the videos. And I'll see you in the next episode. Yes baby.